Ka leilo me a faise. Le wa madiu matko inga wa leilo po fe ama o se pupi. Te ma. Awa ke poli. Sa war faila insure. Ase yo ka war ba iPhone fang faisa ulong. Fe me fe ya ulong na kelo fengar benga. Ngar fam ma sa kama na faila insure. Ke pongi. Se kumai nga kumai. San. Oh mai. Ola ese kala. Ol nga sa faila insure ko inga o kini sa. Nga ku o mga media ko pepa. E wi lisa ya o insure ko inga. Se yo la ka heo usuai ol ofisa ma ave pepa madiu. O lawin siwa e au wala i se te ngā tupe mo le lumanai manuia. E mole puipuinga tau tupe o lo soifua e tua i aile whanau e tina po le tamao le ainga. Mai mawhai o na taunu no atu mo so se mafua anga i te whina ngalo iai. Ale mwhairo sau ka koe ko wha makan. Na, o ke polo le mwhai le longu se wala. E le si lou la se kama so. Samoa Life, le insiua mo tangata nuu o Samoa. Talavatu i le Wanga tu stala mana fa salau le la mata tatu press conference. O le nga tonu le la toile fionga ya tangaloa sua pa fo window Christina Rugby Liki. Ia mal tuni manu le la toile fionga ya tu lolo Klaus Stanza. Ia o ia le o le te tupe Rugby League. Ia o ia foi le te fono i tape na ngore homecoming and mansa ale Toa Samoa male fa lo lava. Ia tilatu i presidente. Yeah, good morning and welcome to your last press conference with the President and the Executive of Rugby League Samoa. Manuia Christmasi, manuia fo ia le fo launga se tātou atunu, nei tau sanga upu aso whapene, ia, o le atua lava e tu taha ai manuur whainga malanga. Le ua mai au na tātou whamanatuina le fio mai o le pepe fau, ia o le whaola mo oe maau tangata ngasala. Ia leo tātou iai to tonu le vai aso muli muli. Tātou whainga malanga tātou wanga atu le whai unga tausanga. Ia e tātou whawheiloa i fo i tausanga. Fauwha astai le atua, o nā lofam no nanga lei, tai tō luai nai pēr tātou. So tātou vai vai so tātou le aunga te leo taimi. Ia mese tātou whainga malanga ni tausanga. Whai entai tai me fo soi fua. Ma le ola. Ia e mo peo no upa i pē pa ia ma malu se tātou atunu le ave valei nai fo tō whā tātou lakpiliki. Ia ele su foi man fa no manu au pa ia lo fenga luenga le tua lo au fai te talo i fat fai tau langa fia me se tai ta e kale si fia i foi la fionga la malu malo man masiofa fa pe sui fon su to fia ia le ta tolu fo fenga malo ta to tunu fionga te mai tai pale mia man malo kapineta fionga fon fitalai mal sui man malu fon fai tu la fon Samoa e me se foi fam sino sili. Ia male vasengo fa msinonga le lolo sa moi on tulang fa lupe tama ma ainga foi matam lu songa tu mo pule tu au mala tau ainga taima va o fonti fa tau songa fo imal no fa ta po ai mai so tato na yo tato usoi i motu sai le wa ato ai sa mo so fa suanga fa tuia me se foi tama tua au va to ai palang fulu ia ma upuia se oi manua fa fonga anga so tātou atunu o lo mai mo mai no lala ma papa ai tu e fio lalangi fa ma lor fo lau fa ma lo fo fa to tātou pa anga ma sani pe na ele nei fa mo mai lava le amatanga ia o le Pacific Cast naming right tātou IPFC po le International Business Finance Center tātou SIFA ia o le Beautiful Respect tātou Samoa Tourism Pacific Isi, Manuel, sa Noa, Kiuliko, ia marto atele lawa foi o paanga tātou lakapiliki. Lo lango sua. Ia mese so tātou atunu. Ia lo po malai se Noa lo tau lango sua. Ele mwhan whātou nuina nei whamoe. O lea so mare nei tai au. Ia, o lea nganga lava. Ina ia whaalau i loa le por kalame o le malanga mai. A alo ma whanau ar toa Samoa le sunga le kapteni, ma sui kapteni. Ma nisi o alo o ma whai on au ai mai. Ia mai se fo tātou pulenga le whai a onga. Ma ona so atau ele ngata i Australia, New Zealand. Ia a o Engelani. Ia po le sa tu wai fo inisio tātou assistant coach to lua. Ia Engelani, ia lau malanga mai se vanga nare. Talainga ia la waki po talainga fo ia namlo ulu. O levon tātou ma futa i nei. Ia ai pe o le aunga leo le nei wha moe moe. Ia o le wha lau loa ina leo le tātou por kalami. A wale tau nu mai o le tātou au. O le afiafia nā nei,
i le va'a o le Fiji Airways ia e to ai tau nuu le tatou au e umo o malanga mai Amerika, New Zealand, Australia ia e fitau i umai Fiji ona malanga mai le va'a le o se Fiji po te o le iva e o le Fiji 282 tau nuu mai la ia se mea o le se fultasi 55 mai i le poa na nei ia ona nga solo ila ia leo tatou au i fina sauninga la ite lotu i malai va lele ai me se foi tapo ia i foi le malanga mai al tatou au ia ona nga solo lola ia lea i le fale apitanga o lo api o le Return to Paradise i le fanga fale lea tan malo lea pau fele fale tan malo na tali mai i leo fa ingo potu e maua e fia maua le taimi fa pe nei ona ua tumu ia te leo fale tan malo peila vo me foi sa tupu Christmas o fiu lava Josefa Maria e sa ilis faltani malo a war fana o mai o pepe fo ia na falo manu ai los falo manu la ia fa tu sala ia o Return to Paradise ia o fale le la ap ia tatou au i se tau tala fea ngai ma se tau fo i fa mama avenga mo tatou la kapiliki malo lo ila ia le tamata e au fa tali le si vaenga tau nu mai i engelani i le tolu ia o le porkalame au tu lava ia whatatia foi matatou malom tatou paanga o ngafa male nei wha moe moe ia o le aso tofi po le aso lua iwa leo o le masina o le vaiaso nei an masina te sema le au fua ia le a whatau nui nai sauninga lotu al malo whaftai sauninga whaftai ia i le whalesa fo ipo le malu o le Karisie Katoliko por Cathedral i Murivai a mai a le sauninga lotu po te o le afale iwa ni ona fanga solo mai lola ia le solo tele lava al tatu au a mata mai lu mai le al wala papa i vai singano se ia ta mi lotu le watch ia ona to ai tau nu ule lumo o le motor malo im tangi al lua ia i fo ila fai lo sauninga lotu ma sau noi fo ila fionga to mai tai pare mia ia e dressing tatu watu nu tu son nei fa moi le so ala le lua i vai fa pito ala va mol papli ya mo tatu tangata ya ale mia ole sai foi sin sauninga la talo la titi sunga sei i le ta ngaluenga i matpele sunga ya Reverend Mariota sia ia ona so la ia le matpale mia ia saunoanga mai tatu faia onga ia man saunoanga mai foi mai tatu kapten mai al saunoanga kapteni to lau lola ia le tatu au fai mar siva tele tatu kapten siva le Toa Samoa ala ia i umale mbalu la tunu i luma tatu participate ya ia ona mai alola ia le vai ngola ia foi initial la fa fio nga lui foi martatu Samoa tourism martatu committee ia ai fanga solo ia initial vai ngol tatu o mol press conference la le foi facili foi tatu media wa le mai tawina ia lo au malanga mai foi initial tatu vai ngai lo moi Wellington ia mai se foi au kilani mani se tatu media mai Australia ia fa na hoi fiti tono nga na nei le tau no me hoi isi media mai Amerika le sa fa so tai me sunga ya tolong tau le lo ngafa ho i male ma to le vaenga ia ona mai alola ia le ona tu folola ia le o alum fa na we pu e wa pe me ala vale le mana o mi tatu wa tunu ia pu e nga le o ata po selfie le fa ngoi no selfie time ia tau tu na tatu wa tunu o le ai fo ia li malo mai se fo tatu committee ia ma security fo ia fai ona malu puipuia ia alum fa nau vai me foi le o fai ona fa tanu ina fa mo tai au ina ia tu i ai tu langa foi le te lu tangata o mai on nai ia tu ila fiafi ia le wa tu tai au ia tatu te o mai lava mantua foi o tatu fa nau ia la tu ia ta u le aso le ia la ta tia tu foi fa tanga ma to fa tu na i fer komiti a me se ver pa ia malu la tunu ia telo fa na la iti ia fa mo i for pito i luma wa la ia foi lava barriers e control e foi le access al public anga i tamata alo le foi le a oisi o tamata alo tu el pito tu tato friendship park e promote nga ia tato friendship park im fa ia na scatter tato wa tunu u voi a wona i crowd tonu i pito i luma ale la ave isi tu ia ina ia ma fa ona watu e foi pa ia malu la tunu vai lua to ile vai nga tu ina ia ole fuanga lava ia por kalame atoa ia pe tai for tasi por afortasi o mai al por kalame le ia ona toe tu alola ia le tatu au i le fanga Return to Paradise sa uni la ia le ole tina tatu sponsors pa anga le foi ole tatu media
Ia tina la le whapitoa mo sponsors ma paanga. I le aso lea. O le whanga solonga tatu parade. Ia wa mai tu alalo li malun malo. Sa iei lawa fo iana no ta inga e whaonga fo i tatu vaenga i or V8 mai la tu sa whapenau na lango sua i le whaingo parade. I taimi fo ia o alo whaiva se tatu. Au peta iane. Ia tu alalo fo ia tatu ofisa li malun malo ma tatu. I whaingo fie lavang control. Pe asa vali mai tama. Ua fo i le aso lea. Ia o le focus lava ia ma le attention o le tatu au. La a fa mua mai pea ia sponsors ia o la to o fa penao na ia ona so ai la ia o tato au fa ngaton ia ai muli mai tu ni so vai ngal commit al tato la kapiliki de o ngafa male tau mo fainga fo ia fa mo ngale tato main sponsors foi la tato branding ia o lumon falan malo ia ai fa se me i lunga ida wala le sa wala parade mo fai ona tu o tato promotional materials ina mo fai ona fa lo ai tato sponsors ia le o mai fo o ia fa lau loa tato vaenga i Pacific Cast. Desi vaenga le tau nu fatasi mai fo i martato au la fia na nei. Ia ona po ila ia leo la stofi tu ai le fanga. O le aso farailing. Le aso tolus fulu. Le aso la lea po se vai meo tar se fulu. I taia o ia o ila e fai loa ia sponsors engagement ale tato au. O tar sanga fo e tato main sponsors. Ia e fai na mo se taimi se i po e fo iata ma lai malanga mai la tatou au e fo easy engagement pay o le aon malo o makfanga lele o te mai tai sa mo nike mo sit fia fo te mai tai sa mo nike le fa yon fata wang vale fo tatou la piliki o no la to no fo talo fo so se faiva la fo esi e o la fo e mai ia le fa manuanga fo te mai tai sa mo nike a me se fo sunga tu ya tua tama a inga tu f lo ia fo se fo fuanga il vaenga sa mo victim support ia lo fo la fo tatou commit na ia mafaiona accommodate uma ia talsanga ia tele lava fo ile fia a wai o alom fana o peta iane ia o le uti fo o le taimi ia me se fo a to te vai fo ona tulanga tau o le na mai alola ia le o le engagement le ma sponsors special ta sito e malanga tato au tu ai to paradise ona to fo i mai la ia le fia fita le ono ile ainga fa pito sa ni tato malo i tau mesina ngala le fai po la soraile le foi o lo ma o lo ia mani tato au tato fitu ia ma tato au si mani si lava foi o athletes foi ia recognize le foi ma ona tato ma lo la le po o le sto na i talo valu lo o feutanga i pe ma tato company va a Samoa ono le pose di lo io la sono la stultas tele tangata fe malanga i sava le lo tom fai la po la se tulanga ma fai ona malanga tato au sava yang ele fayon tatu fatau ngavali sala fat na motele ya mese fo to tele tatu au ya eu mai mai sava to tele lo tatu au ma ola sto na ila lo fo tale var ya ona malanga lo la e sava ai to longo tu lava lo yes fo fuanga se longo fo martato STA i tulanga le ai tatu vai ngo la STA i sala fai ma di fo tai tai so tatu wa tunu ni fayon fai se felo inga tatu au ya malo la tunu sala fai i le maketi salonga paule o le no fuanga pe senta ia pengo fie fo ia fe malanga inga o le company passi foi la o le Machalasi transport so si la yo la to ia lo a penana mai la to lang sua fo i le tato au ia o le vaenga fo ile telefon lang sua tai meu ta longa la piliki tai meu origin le sunga ia pastai sunga le pule male malo le compagnie Machalasi tele yo compagnie ya tele foi la to ele faiona fala loa ai nga fa pestar tara ice yo to tele la fo yo la to o compagnie vai lima la to yo lo lang ina uma ia drinks si le por tina le ma sponsors tele ya se va en o le ava malo si fo yo lo maya e fa pena ho tato compagnie le transferring more than money to si sila mai ofu ya mo te ofu ya siasa mo ina yo funa mai fafu ya mai vaenga le Pacific isi kaya misa ya mai se foi mangel ya le ana malanga mai ma au mai ya la ia ili fa tau le fula ngata ai ma wa se foi ya fai malo pe a por sunga ya muliang tele pe a fa pe e fina ngalo yai o tulanga lai sa vai fua taluai ono palaulim sat paitia pauleo le tu malo sa fanga so le liki tau sanga ye lua le tu na ya
pau foi la le tu malo le la afe ye tatu au ta ele la ia fu au ma ye foi la fu mana ye ma e foi la fa afe le tu malo le ye tatu au ye on to malanga mai la ia le on ta mi lo tu la i fa sal anga ya mo to malanga mai la ia le la ulio la sto na ile man to foi la stoltas ya tatu no e ni sio alom fa na nei me o atu fien no yo na no foi la ia le sa va ina ia fa ngo fie fo ina na fe lo i fo yo la tu ainga o por kalame la le fa ta tia o la sa ya o sa uninga lotu ya o le home of the Pacific Cast o isa na sunga ya tu mala ya le awa ya ile fa le fo fuanga o na la lotu tatu au mar pulenga ila sa ama ya lo sa uninga lotu mar to na ila lo sa unia fo ele le kale sia isa na ku sunga ho ya reverend tani e pati male faltua ya me se fo yo le ya la fiong ya ona free lola ia lo tatu au ma ini se to e malanga ile aso mafua o le aso lua leo Januari ya o ni se malanga fo e ini se va ngale me ngela ni le umiona ona nei ona fa nga fo ile o mai mau e pe o se ata le fa pula fo fa ta tiango tatu por kalame mole to ai tau nu o tatu au o le talo flava ia tatu talo ia ta fi mala ia fala la pe ole ea ma le vasa le o se lino taimi nei si poi foi ya fama matang ya tatu talo pe ina ia fa sa ina tatu fa nga malanga tatu tapa au sili lang ya ole he talana ma ya tau ole lo sunga ya to ilolo ya sunga le te oloa ko ia tatu la kapili ya o ia lo ngafa male fa so ina for selen view only and spend only. Yeah, molin fa stai tatu government stakeholders, me se lava li malon malo, sunga komsina male pulenga male, ia o le vaenga customs, inland revenue, ia o la tole, me se foi samo e por authority, o le fesa, ia ma tatu umala, o taton, ia tatu tau fai velo aso umal fo ia nei fa mo mo. O ma fai e ona fa tau wina company fo i travel agent sunga ya Jackie Pulea i Global Travel ya mo le fa to ina fo ya ole au fai nga malanga tatu au ya ma se fo Return to Paradise ole fatan malo Return to Paradise asi le fatan malo e Holy Samoan on e fo le ala fo tau lango sua fo ya tatu au ma telefo i lavo tau sanga malanga me tatu au ile ngata fo tatu au o tatu to fitu lo so ani lava fo tak fatan malo ya le leifort fatan malo ya tu sa pe fieta usanga o tulit pi ya e ta tia fa pena ya pe ole ala le wa family le e wa isia tu ranga le folo va ye ya le taimi ya pe in facilia le pa ya man malo tato fa sala ya manu ya tele sa morta tu talinga malo ya lom fana ya manu ya foi lo ta po inga anga le le Tala nga lo nga si, paman mo, sili ba mo po na tamay mga mai te mga teto luo sana. Ele tamay o mai malak teto luo. Ma pe ole tarsanga le sa ave ta su malo, ta su paanga ya ona tilo fo itu langa fo ile o le tele o sacrifice fo ya teto luo sa fai temi o malanga ya le ngato tatalu ya ole telon moto sion maftanga ya wa nei me uma ya ko le afo ya le fieta malo sono mengi tam ya ele fai as fia potosis ya le ai lang sua fo ya tinal ai ya wa fo le va al malo e pe ya la le passe se ngol suka la sa pa war me olo wa ngo fo le ngol kemingi o le ai makua ipisi ya le o akako au kat kongol me ka umiri o le roll le sunga le ya tolo ya e sili fe ai pe tolo ta fia i la le se ne na o na tu ya po sa to ya ka ta le Kongi al pase sur le milieu ya. Yeah. Same thing. We don't Kongi need fue accommodation pe fie mo sapa. Tamul mo le ala u fie mo presten. Lu se la ko su ba wa fele sa ye li tu voli fong ya. Le temi u fie se coupe wa o ye se fa. A fie se coupe nga ka wa o mai ku.
Sunga ke ulo. Bakit oleh ilang na telenga lu selalu wafe ya pledges. Gemini lu selalu tu wafe le makai na kulit na mape. Ya lu tafia ile. Nyoi. Ko ia fia baila ola tafia la na. Ko fia lo foi kaulanga. Le ale I pa ia lo finngaro lo fio pestene po wa fia se tu ko fai lo mai malo le a so so ni ai le famo mo a to nei famrianga o tatu tamata alo mal problema ia pe fato a fai lo pe fatina le to mesi To no pe io se to fale tatu malo pa wale ke le ni le wa mai ole se le ni tatu sifa IPSC ia wal malo foi la man to for IPSC is one of the sponsor le for ia la to male si lunga il campaign tatu wa limsela wa fela le ia le si va enga le na peisa o si fa pa se o lo malanga mai ia le si va enga le mai so ani fo tatu cost ia tatu au nei Mola ka ko pelenga is that not local owners for our VA ma pledges mai tatu ainga ka. Le au fia na. Au fia mai ama. o le le sa mo le am tanga o lau sa mo mai ke fori nga mai e ni so tatu au e le o lama mai fa mo le pe to fia la le o lama mai e to fia la malanga o nai alo ye engelani mele mfai ono mai to fale na tono tatu au ona o tu langa foi a mata la to precision i da so tolu January pe yo al vai ngale Australia le me foi le ala na planet ta wanto e fo i la so o January to teli yo vai ngale e wa o con cabaste le lo o per fai ngal venga le tam ta wanto e fo i a matalia e fo i ngal ven o ese lisio la to le malanga minane mai la ko malanga mistaya sofa o Junior Paulo, Anthony Milford, Jerome White, Stephen Cratchin, Brian To'o, Tamare Sa'afa o Harris Tavita, Joseph Swali Ilewa Inei, Martin Taupa'u, Spencer Leniu, ya to aku ka mai aka kan ko ngopla yo ka lesa ya la ko nga ne mai ya la nga nga le nga ngi so mai mo fia ka to mai na lapsia la to tama wa do paso bisi sente o me ton wala sa ir ko lenga o me foi le sa fa wa ya ma planeta to malanga ya so nei o no so nei le tik tik me foi ya lum fana o so nei foi no mai ai man to hoila ia e sele afa pela afa pe e ngata tatu au le quarter final e manu fa pene le mfano mai e langa ia le period foi le 6 or 4 weeks e ta wona malo lo ai tama from player burn out ya la ma fai ona la malo lo termine se ia matalia ila sotolu o January ya to le ninga ele malanga tatu au vole ta milo pe sa ye se fu fanga mo vole de tu e no mafio a pe le la ta vai ta si mai I no mambo to le mano ya una fina ngalo vole le fa tu ina tatu o se fi do ile au no paulo le ava no mai ia pi ya ole nganga na ya o ia pi me foi le tam fai foi ave tatu au sa va ina ia foi ta pu vai ta si foi sa long ya ole tu la lo foi le martal sanga I foi la na ia fio ang lo vili mai ya pe sauce in nu ya fa malu watu fa ia ai ngam ta pa au me se foi fa tu tanga I fa lo por me la watu tatu au ele tu volto win a wona ngam ele se tu per tatu au le sa tatu su e tu pe o mai tatu au yo Ambola I tatu filming rights ile por kalame atoa I rights for ia pe o ia se media outlets o whakapito ia filming rights pe te tala le awa noa mo tala langa aura tunu ia wai uma foi ko woku fai mako kal Alo whaptai langa ia foi ka ko film crew ai ka ko aula mai maka ko au ai malanga mai ya male maka ko au ai se tama te fatala no I ui ba tu te tu ele cheno mo
wa ia le o le wa nei ia le operations manager ia le Michelle tau pa ua pe o ia le sa ngafa ma le media pe afia pa tara no ia ai se I toi sa I pe ona longo atu la ia le ia tolu ma I te ton pote le tama ia pa ua le fa che tenga le ia I va nga foi na I va nga ia le I le sponsor foi nga le tatu a te mo mai te mini ma na fa ta lompu ela to ata be na le fa tu ai e tau control foi na le access foi le ai tamata wai idin paio la sa ya le fea foi la tatu pa anga ia na ta tam fai ma mai ia se le ni sa pore tatu ia ai o mai si va nga foi interview ma tam fai ave ia le credit le ta I had to be transparent langa it's reality ya tai mi o mai ia si va nga foi hijack ia le ya le ai o lo mo foi ia la to ko sa pe na nga patia foi tam fai no o tatu au na tu tau lo fa mo toi malo foi lo ma pule fa mo volta to au fa mo ko ese fa mo mo me lo te fa ma pa e go lo ta mo ole ale sa fai no atu amta welcome to the last press conference with the president of Rugby League and the executive ole nganga na o tau fo na ini si tau averta to sa wo o uma foi o iso foi ma fo fonga ma pau le meu ma fai ia ala foi se mai tau mai so tatu watu ia a malu wat foi pe fai le ato to foi se o nanga fo I tau faingo o tatu au ia tau sanga sa tau fai mai ia ia ai ele manatu ia ola ia foi nisi tau averta to sa ia ele pe ia no foi atu te momua ia no ta ingo mo se fio o no for folanga ia na maliu ai lunga meripa taula na ise yo su ta averta to sa ia era matu fa ma vai matu manule ia le dua se la mon tu pu afela na o le tio kon pa stai mana ia sili o le tulanga ia le ese archuki le o lo pe ona fa ali fo te mua mana tu fo sa mo le na ona suyu tatu eligibility lo fa sulfa ona na ta alo Anthony Milford ile Queensland under 20 ai lem fa yon ta alo mo tatu eligibility la sa yai wa sola e te tonu lo au le origin po Queensland po o New South Wales tu sa lo e tonu le long list Australia ele mfaila na e to eligible to ta alo mo se se tu no lawe tonu Australia tu sa lava pe le filia oi ia e wa lawe tonu le disiria o le maula sa mo sa ave e no disrespect the property le origin na this is the most richest property tonu Australia ma tu pe mau tanta alo tai mi la sa tai luas fulu afa Australia mo ta longa tas o le maula sa ave ele ma fai ona alu lu matatu global game pe ale revising ia rules ia awala ia au ia Pacifica ia la ua le na ma foi ona suilo e ma fai la ona ele fai na Italia Australia po New Zealand e ma fai la ai so pitem fai ete au Samoa po se atu no Pacifica e fai na Italia Samoa tier 2 ete tier 1 lo e ta alo mo Australia o le stau sanga o le fifiria oi nem pai na to talo mo Samoa pe ala yo tu la fono I stalo ngai me la le li spin fit jeli wal ol mana ia for tier 2 ai o tu pato ila lo tier 1 ia pe ala le lo pe ono fai atu foi le stai mi tata no nga foi masunga ya to ne pe it's a gambling thing ti lo ia wai le changa ta tu tier 1 ia te le impact la ia tatou tulaga faapea le ala le o taatia mai fea le rules wale o le silem ta upu sali li fai ai le fontaga le sa faataunuina Newcastle i le amataga o le World Cup o le tulaga lava lea ia sa tamau lava tatou taatia pea o lea ua ua iloa le Crawford taaloga ona o le tulaga I eligibility rules le iai ia taimi foi lea sa avea foi mataʻitaʻifono le Asia Pacific lea sa drive umai ia tele le o tulaga ia ai fa stai le tu le lava e ma ole ma no ta si le atonga le am tanga le mume
e le wo mai a Samoa ato wo ia fa pia si le ata to wo ia fa nga fa valvale ia fa pia Bom, tu se mo tala mo pistelu. Ele tala mo Toa Samoa mo ma tama al pole ai. ia wal mena le fo longa lu e mata to alliance le wo form ma Pacific Cast ya so si sila fo Pacific Cast le na sponsor fo ia tonga ia ono tam faila le ina ia preempt ia tato fixes ia matonga le nga le umai tawina o tonga Samoa amata le Pacific Chest mai lua fe suma tot ia le pe walu alua pe wa maton tau fa atu e ni sila ta long matonga wa sa le sila fa pe Samoa commercial fixture o ina fa ko la ile ile fa tau ilanga le tusa lava le ia le tulang pe ta alo Samoa tong ia lau to tam fa e fo ta to pa anga ia tunga ia tunga mala le Julius ma Pacifica ia ma ta to alliance le wa ia ina ia ma fa yon ta to sustainable lava ta to ia e ma fai ona pei lava e alliance ia wa tulanga uma lava le e uma rights in NRL ia wa stakeholders uma ia ton family ina play association NRL for e tulanga kalapu ia fai ngofina release players ia tau fo na mite tongam Samoa ia minimum standards tulanga fai a ongo o pulenga o le safety o le health o le physio me uma ia pe la le tulanga le te le tau sanga tau chole wo kap ta to tele meeting requirements ona u titas fa soile se le ni matangata tau na ave tau sanga neila ke le yo le o swinga le na ia ona le sa tatu ave lava staff e require o le cost foi la ia tatu i vai asu tai tasi uma ia sa fanga so it's about 19,000 pounds in meio accommodation meals ma daily cost man tu la na ngata la tatu fa penga te quarter final ai te wo uma i fo semi toi final ia to te le ala extra cost o le ala tuli ma le rugby world cup ele pe ia le ke isi tatu costi o ile rugby le world cup pita ia no la il price money tatu au lima asi ia la tu unga for price money e tawan to ia lu tatu au ia le polo ia mo te mine anda take kai cost se i fai po sa ilia tu langa pe mai fo ni fa mo ina ia sero uma ia tatu ai tala ai ma tu te yo es ia wa ma tu te o es lo ai mai ni si ia o uma tu penga o ia ro ia ale le lima se pão ia se cope lima pão para vai ser lá duas furua fe pão ele cope ao malu aí lima fe pão tá tão ao foi mai a play a payments aí lima fe essa promise aí nam tanga aí no uma é pe uma tá longa le sa pay mai fancy from the Pacific Cast pior ele o processa tu fa long foi o pisa mai disi play a payments man ya le tu langa le price money pau na le si commitment tato lak pilik yang price money le tau na lu au ya pita yan olai tau faile rugby league ko ka pe offset tai ia le ia cost ia lang tau ona pay tatu au nang umona tatu promise foi tatu au ol me la vale le foi fa fingo fe me o me tau sanga vai wa lak pilik ele ma fai un sole promise ia i se tupe mo e fua la vai tupe se le nima e mau tatu pa anga ma tatu malu sa o tala to ina le lo tua fu auri le ferwa e tia never make promises you can't keep it yeah a promise ama ki difa they on foil le night offset ile lima ke pamile on menga la ia le foi la lo pole foi lo cap langa la foi la reconciliations se uma langa e foi ma tickets extra tickets mo ka ko sponsors ka lunga ye mun bur wala ka wor ticket ngau so ka wor ticket se la mon ku pu ticket kas ya sa fai fo ia o ke mi o tu le funga ma ka vai vi fon tickets fa ma lie ka ko sponsors ma ka ka ngak ko e mo ku pi ai le ko e mo me ngo o ka ko allo so I really tama mo si tiana na to value in market yo la ki tamu mo tanu sanga le ia anga fa pe o ke valuinga players en fo se kalio lo fisidia la ngelo sa ka nga tu ia i fo ia i si news e ka ke va vai pe ngo fo o ke le ka kon ke ni mi news because I am the news ia fo ira ngale o wa ngale ko me fai ka ko news
Alo whaptai tātou au whasalau, ia, teilo whionga presidente, ma tui lona waenga ia umatutu patu tātou media passes. Pea whaperi whao o mele i ngoa tō company, ai ana o waenga ia on sila whia lau whasalau, ma tu si tala i le poa nā nei malai wālele, e le se interview e whaatanga ina whamole, le ina wanoa tātou press conference ia Sotofi, o le tātou sponsor tina le whaitua, ia le ma whingalo presidente invite the media. Al tau sanga ia te to tasi mai le media whasalau, mon mole o le mai uma te ole tofu tina. Ia o le tina al malo, ia o le vaenga la nai patino in STA, ia mal whalo lawa whaatai pio mai tala mai au, ia o le pe ia o le insangwisi. Samoa's natural waters are special. Something goes in there, comes out different. We often wonder why. But after generations and generations, I'm telling you, it has always been that way. Of course, things don't always turn out the way you expect. But who's complaining, right? Because these waters are not just special, they make everything better. As for me, this is my natural Samoa water, the taste of nature in a bottle. Taia o ona tausa ilisa tupe mo maliu, fai poiponga, a onga le whanau, ta avale, ho o se whare fōu. Isa! Tahu! Maua lona kamba, wa vili magei lewa maua. Kope manguele ka pungia, kope rero pe maua ngai. A whio mai nei loe le Federal Pacific Finance, no so mana onga tau tupe wapi. Oi le, saka kau le whainga ruenga. Federal Pacific Finance, serving Samoa's financial needs. Alliance Recruitment, we're based in New Zealand and we're 100% owned and operated by a Samoan family. We're here to recruit people, give the opportunity to people for full-time work in New Zealand as a skilled worker, so trades, carpenter, mechanic, or anyone who's successful with the quota to be able to come over to New Zealand. Samoa. Whaamana tuina o sifulu no aso le te atu I sauanga ua o ia ile nofo le lei ai misi lava I totono a inga o le tausanga le nei ua fuafuaina I le sini autu e whaapea fofola le fala se o tātou tala e whaafailele mo le malu o tina ma tamaitai tangata e iaia a fianga tu mau o le soifua ai misi o tamaa ma whanau
O le nei whaamoe a matai nei la so luas fulvalu o Novema lua a whelua lua. I toa mauta o le whale o le mālo I matangi ala lua. I le fitu I le tai au. Ai tā puni alo ia I le aso se fulu te se malua a whelua lua. I le ofisa o le matanga luenga o tinamta mai ta isa le lolonga. I le fitu I le tai au. Lo wawanoa Samoa tātou te tutu whaatasia I e whaamuta sauanga. Ua whai ma whaafita au lionga onga I le malu o ainga. Nuu ma le atu nuu. Tātou la I whaatasi le lanu riuli. E whailoa ilo tātou te atu I sauanga. Awane e misialo wawanoa e te moli mauina I le sao tāua o le puni ala waa. Ilo tātou whaamoe o le nei tausanga. O le nei polo kalame o lo whaatau tai e le malo Samoa. Mana paanga.